Kam ci benta wo kner ya I cekri we wo pengku ya ki rong poisa wo pelai ya ke krej. Ne kesengi ke panelier Women Welfare Organization depan man go ya ke food fest ne ke yau dai bam hayung weli ke panelier juai. Hagani kesengi u MLA ke juai wailat miki shela de manu kam u kongsan. Hey emlang u MDC ke White South usaran paswet kam usembut kongsan. Kiman bay na jarjer ki kentoy ke panelier de pengkrek ki jarjer ibam wo dai hagani kesengi. Chua wo sedang ya ke yau dai bam de em ke yalang wa pelai de ke biang tri bamon ke waman kam ke chairperson yang ke panelier Women Welfare Organization. Uwe hek cenong ke panelier uriku ma arkiu lelu hawa ye kelam de ongu waki kentai man ki ke benta wa em kam bah ha ke imlang sa lang nuduk ki por wa sen cenong ya ke juai. De ongu wa nuduk ki por wa na chua ha po panelier ke sen kentai ju em go he wa de yo bor na ki kenyi wa ki wa hek wa sen wo mi ceprang wo ya o yalam ya kelum ke pedeng. Ke waisa sumer ke waman kam ke ibu ke panelier Women Welfare Organization. Dekana ke perom yang keseng he wa de register ya ka house name arajar khat pra we de sedang wan ya ke krech ha ke le pautri uwisu arajar khat khende dewe em du chi phangut ki khanna we kan ni em ar phangut tam ki khanna wa arngut ki wa kre. De ongo wa I cekri han la de mani du ne benta ki ar phangut ki khanna tang wa I mentoy wan mani ya ki ar phaut li ki man yung. Usaran paswet haw ye kelam dekit bok u ya ke panelier Women Welfare Organization wo lai ke ceprang wa ki kam yong ka ki imlang sa lang de ong wa ke ni ke food fest man ko kam ke ye chem lang we de is ngau phak luj men sin daw ye u pendam ye wa em kam ke chnong ka thau ne liang u wailat miki shela de iku bleu ya ke panelier Women Welfare Organization wa de pen pho ke ye ke ni ke sngi we de krek ke chibun ki kam ne benta ke chnong ka thau de ro u ya ke chnong panelier ne bha wa de em ye kre lang ki man be ki man pa wa ki khnro khlon ha ki won ki benta ne bha wa ha ke imlang sa lang em kam ye yatli we ye kre lang de ongule wa ke jaj bru yong iman ko wa kerpang bha ne bha kam ha kri USA dang ini penman ain ko he wo su ya kanong wasalon sar cha ki chenrang kan thai kat wa ha I wan da man I wa de slem bha na du ki por na chwa na du I thau I bhaw wa I hot I pot wa de e cha ki kan thai wa ki man bei bai kat wa I wan da man I wa de slem bha na du ki por na chwa na du I thau I bhaw wa di hot I pot wa de e cha ki kan thai wa ki man bei bai de kan tu le ya wa ro wa pun duna ye por wa pelut ha ka mobile phone nei bha kan ni em kam bha wo mi nei te wo em benta ha ka yung ka sem de wa kan tu le ye ki man bei man pa wo snen ye ki khon yong ki kiwi ki wada e klam ha kani kesngi kan thup yo kermi phawa wa man o generous secretary ka chnong katwa ka suma pasa wan ka wa man ka secretary ka panelier Women Welfare Organization de e ko yekin tin e ko blai ha kani kesngi nei liang o wailat shila de e ti ule ya ka chek wa chilak tangka chaka panelier Women Welfare Organization wasan lak chaka dor bar chnong panelier wa kam ju le ka work order wasan lak chaka chnong we de lai pa ule ya ka krech ka panelier Women Welfare Organization ki man bay do man di ginom pendeng situ ki man bay man di ginom pediang ki man bay man di ginom chet ki man bay man di ginom pengkoi hawaro ki minta yoi ki man bay de man bagi man tengah e kublai e pi ya ki kam ki wa ki wa pi de le pi but e kublai terpang le yo ro e pi ki man ba ki man bay ki kinro ki kilot kan kemen bay nga kan ni to yo wo yi yo dukat ha chnong panelier dan leba ile ngakat tejuk layo gini gismi than ngasnya to celebrate Women's Week leba ngasnya tip de pau to ligi program ki wadar wano yo Women's Week tangi food fest le de tip de bon to li bha wadar wano te use ki raj ki chnong man em food fest rap nyar yo wa ki man pa na em ki ne to first time wo yo wa to chiruk bagi man bay ki man pa la em gi chrau ne kam yo ni ki e ku play ale ya ki man pa ku da use ke te jingi kre lang chiruk ki man bay te kam na TV kam man kat ni haga imlang sa lang hi to hab em ni ke jingi kre lang chiruk em gi le pa ya haga imlang sa lang wenang kong to ki man pa kiwaman kam ginong yalam kawaar to iman bay to iman bay mangi kam ginong snen yong pro ginong sumar nong sukhen bat kuali
tok man gi khenro kini gi letli MG hari menang salam ledemen ke jini trelang yom kini letli gi paya hari menang salam yoi ke senchat hadar yoi lene ke menang salam yoi miat phang